e sa ma sak sakti e nak kia chiat akizom chiat nakipom tinten dibo sakam atuak chile anem dia ki mang kang te kipom da kipom di selai kom so ke Bukan samin ten, apa katui, agam kelewa, hongzin, hongwa, asyam dan nak hong pomin ten tuma, akilo akitua, dengan nak om ni dulu, ngapelu, hongsin mo honggo siat kongho kiat na dekem pelu, isin narian pito, topa jesu mini mo mana omen hi. Kan sao wain akang kangin pasien nasente pasien nas mizate evangelist te pastor te le tungena aba te pasien minto ongpai pasien nasem ahidam ithe khalu ni haya lut ahi zongin mi poi mi maya onglut ahi zongin pasien mer sela onglut tampi ikhasiat sakhana ambe hangin daw pailuk na mabaluk na tuwag-tuwag mamtemtem tunia kipan umnolubin amabang ataw pay kuwalet tuite kansaw masuan saw tuy bontoy te ihiton tung tekdingin pasyan mintok hileitang kung sikhahem pekte ay tangin kema lakdo kupin ito pa Jesu minin mokmay na yayin Jesu mintok kupa yayin kami mungkin apa kami kami lepas itu ibu timai na maksud nari kami meninting pun na tumpah kiamat kami malah acik-acik kadinya tu ni na timai saknate leitanga tumpah kiamat tumpah nak menjadi tuate kempu kali tamu yung tumpah akem siam na tate mengisakilla singkung lomate yung gen non lawa pula lang non lawa imai lam buat taupa koi nate taupa epi nate kin na kengai nate ipok ton tung na di mule tua mo na sab nate pula nate kembu keima ren Dr. Ace Sabzo inam pato tapato asian hominin kahal aihi Quanzo, Jesus, quando, Satan, quanzo, Jesus, oh, kulimpo palasian nipong na antay kupa, oh, palasian ka kuha kami mo, nang din na higay, kalutang hin. Israel ka pula sa pagangkay ko sa ula, ang ipwagili na sila kami. Oh, palasian na itong hula,
Aduh na pa. Sumang to ka bola ta ku ye. Ko chira na kha som nu wa le ton to. Ngon so ngon ta kha to ni mai.